салом тамошобинони азиз. нашри навбатии рӯзномаи озмуни телевизионии суруди модарро манзуратон менамоем. ҳамарӯза ба унвони озмун сурудҳои зиёд ки тараннумгари бузургию муҳаббати бепоёни модар мебошанд пешниҳод мегардад. мо дар нашри навбатии рӯзномаи озмун 5 суруди дигарро манзури шумо менамоем. ҳеҷ рӯ ширинтар аз рӯи ту нест, ҳеҷ бӯе хуштар аз бӯи ту нест. ҳавзи кавсар бо ҳама овозаш поктар аз чашми хушрӯи ту нест. кӯ шуд аз пойдорияш бузург, чашма шуд аз беқарорияш бузург. бахшида ба рӯзи модар, телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳнавоз озмуни телевизионии суруди модарро эълон менамояд. модар модар дар тани мо ҷони ту буд. васфи бузургӣ, муҳаббати беинтиҳо ва таҷассуми олами рангину беолоиши модар дар суруду таронаҳои сарояндагон талаботи асосии озмун мебошад. ма қурбони сару пои ту мешам модари ман, фидои қалби зебои ту мешам модари ман. ғолибони озмун аз ҷониби аъзои ҳакамон баҳогузорӣ ва муайян карда мешаванд. ҷону модарам модарам, дар пеши чашмон модарам, гаҳвора ҷунбон модарам, морони гаҳбон модарам. қабули сурудҳо то санаи 20 феврали соли равон идома ёфта, ҳамарӯза аз ҷараёни баргузории он маълумот пешниҳод карда мешавад. раҳдур модарам, ранҷур модарам, дер омадам ба кулбаён, эй хоб ба сарам. хоҳишмандон метавонанд барои иштирок дар озмун тариқи телефонҳои 238 56 13, 238 56 15, 880 00 7745 бо мо дар тамос шаванд. боз омадам ба кӯи туи қиблаи умед, эй модаре ки соҳат ҷонам сарои туст. озмун дар арафаи рӯзи модар ҷамъбаст гардида ғолибон қадрдонӣ мешаванд. иштирокчии таҳти рақами 11 ҳунарманд аз ноҳияи балҷувони вилояти хатлон абдуҷаббор ҷалилов мебошанд. айни ҳол порчаи сурудро пешниҳоди шумо менамоем. озмуни телевизионии суруди модар дар арафаи рӯзи модар натиҷагирӣ гардида ғолибон муайян ва ҳавасманд гардонида мешаванд. ҳунармандони ноҳияи дарвоз нисбат ба баргузории озмуни мазкур таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуда, дар ҳар нашри рӯзномаи озмун кӯшиш менамоянд ки сурудҳои худро пешниҳод намоянд. амир ҳамза давлатов аз ноҳияи дарвоз таҳти рақами 12 қарор гирифтааст.
مادر تو جوان و جاویدان خواهی ماند، در دل و جانی فرزندان خواهی ماند. آموخت زبان و پند هر فرزی توی تا هست حیات تو در زبان خواهی ماند. آموخت زبان و پند هر فرزی توی تا هست حیات تو در زبان خواهی ماند. مادری شیرین زبان نامی تو ویردی زبان، مادری شیرین زبان نامی تو ویردی زبان. اشتراکچی دیگر آزمون که تحت رقم 13 معین گردیده است محمدجان زیویف هنرمند انسامبل شرف وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان می باشد. زمین و آسمانی ما توی مادر توی مادر، جهانی بیکرانی ما توی مادر توی مادر، جهانی بیکرانی ما توی مادر توی مادر. در این دنیا کی برحمی به مهریست دنیا داشت، یگانه مهربانی ما توی مادر توی مادر، یگانه مهربانی ما توی مادر توی مادر. جنون دولت از ناحیه رشت به عنوانی برنامه ما SMS پیامک روان کرده خواستند که اشتراکچی آزمون تلویزیونی سرودی مادر باشد. متوجه باشید. همچو یادی باقی زیبایی بیش، جنتی دامانی مادر یاد با، گرزی حسنی سر و سنبول یاد شد، قامت و مجگانی مادر یاد باد، قامت و مجگانی مادر یاد باد. گرزی حسنی سر و سنبول یاد شد، قامت و مجگانی مادر یاد باد، قامت و مجگانی مادر یاد باد. تحت رقم 15 در روزنامه آزمون تلویزیونی سرودی مادر فیروز حبیبوف آموزگار کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف قرار گرفته است که پارچه سرود را منظور شما می نماییم. مرحمت. دولتی ما، ثروتی ما، بختی ما، قوت و زور و توانم زنده باش. دولتی ما، ثروتی ما، بختی ما، قوت و زور و توانم زنده باش. مادر پیوند جانم زنده باش، زندگی گل فشانم زنده باش. مادر پیوند جانم زنده باش، زندگی گل فشانم زنده باش.
тамошобинони иззатманди телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳнавоз, мо дар нашрҳои ояндаи рӯзномаи озмуни телевизионии суруди модар шуморо бо сурудҳои дигари ҳунармандон ошно месозем. ҳамеша тансиҳату хонобод бошед. ҳеҷ рӯ ширинтар аз рӯи ту нест, ҳеҷ бӯе хуштар аз бӯи ту нест. ҳавзи кавсар бо ҳама овозаш поктар аз чашми хушрӯи ту нест. кӯ шуд аз пойдорияш бузург, чашма шуд аз беқарорияш бузург. бахшида ба рӯзи модар, телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳнавоз озмуни телевизионии суруди модарро эълон менамояд. модар модар дар тани мо ҷони ту буд. васфи бузургӣ, муҳаббати беинтиҳо ва таҷассуми олами рангину беолоиши модар дар суруду таронаҳои сарояндагон талаботи асосии озмун мебошад. من قربانی سر و پای تو میشم مادری من، فدای قلبی زیبایی تو میشم مادری من. غالبانی озмун аз ҷониби аъзои ҳакамон баҳогузорӣ ва муайян карда мешаванд. جان مادرم جان مادرم در پیش چشمان مادرم گهوار جنبان مادرم مارانی گهبان مادرم. қабули сурудҳо то санаи 20 феврали соли равон идома ёфта, ҳамарӯза аз ҷараёни баргузории он маълумот пешниҳод карда мешавад. ره دور مادرم، رنجور مادرم، دیر آمدم با کل باید ای خاک بر سرم. хоҳишмандон метавонанд барои иштирок дар озмун тариқи телефонҳои 238 56 13 238 56 15 880 00 7745 бо мо дар тамос шаванд. باز آمدم با کوی توی قبله امید، ای مادره که ساحت جانم سرای توست. озмун дар арафаи рӯзи модар ҷамъбаст гардида ғолибон қадрдонӣ мешаванд.